फरे अखोन ngasi togdib chapter je isep amasung lsm ne bako isep lsm haiba sida akoi isep tagi hana hoje isep si gyan ta ge je bako isep sida f haiba myawri bako isep sida f na hairi kai hai no f na ta is factor ne bako f na hairi ba atradi factor ne factor haiba se atopa maming amasu lei kari kawe maming amaduna divisor kawe maming atopa amana divisor kawe factor nataga divisor ko sigi atradi kai habno piramba number amabu yenbe aba number singdo factor kawe habni amaka halaki ko number ama piramine 6 hana pirame khala se bako hariba 6 bu yenbe aba number sing leidana makoidi magi factor sing kawe ba but factor ji khangna na example ama tam ge ko 6 hare 6 bu yenbe aba number sing du kana kana no 6 bu yenbe aba number sing du 1 ga 6 ga puinara ga 6 tai 6 bu yenbe aba number sing thi ge haraga di aikoina 1 dega horaga sulapta 6 ta baje thi itho 1 6 the 6 2 3 the 6 mathang the 3 2 the 6 mathang the 6 1 ja ko si mari di hen leira moi sulap si ko tawdo si ani di repeat tawre si di yaugre si ju si di yaugre repeat tawre sin si di lokthok kane ba ko ya hol loiba adu ta di 6 bu yen be aba number sing du kana kana no ji 1 na ju 6 yen yai 2 na ju 6 yen yai 3 na ju 6 yen be yai 6 ma samang ju yen yai 6 bu yen be aba number sing je asobode hori ira ge taraga di 6 ki factor sing 6 bu yen be aba ko 6 ki factor sing di 6 ki factor sing do 6 की फैक्टर सिंह कना तारे 6 मसामा हम लेजरनी 2 3 म लेरे 2 म लेरे अमसुंग 1 कोसी 3 नि कोसी नि सुमाइना 6 पी एमबे अब नम सिंह से मागी फैक्टर सिंह कवेब फैक्टर हाबजी खंगे को अकोइना आइसेप नैनबदे फैक्टर याम खंगदब यादबना मरम ओइरगा अइना मकुक्तगी अइना नोइदे ताकदुइसे मतमगी खलुनोबको 3 months द लोइनब ताकपसिद नंगद्रगसो अदुम एक्सटेंड तौसेबा मतम अदुम आई सांगदोकनी कम खलु नोइ हैरगा सटपदुने मरु ओइरिसे थवायाव बचांग नाइसेबको अइना फैक्टर ताकपसिगी मरमदि कैनोबदा आइसेप द फैक्ट एप हाइबम यावरिसे फैक्टर हाइबनि सी करिनो हाना खंगदब यादेबको hayeng concept yamna based over question hangkanda khumba ngamnana banebako factor ya to maming divisor su kawi haina bani factor nataga divisor habadi apiba number amabu bu bangada bako piramba number amabu yenbe yari ba number sing ado magi factor sing ni ko aduni factor sing putokma tamda 6 ki factor haidi 1 ga 6 masama kadi adum yauzara do ni ko 8 ki factor haidi 1 ga 8 masama kadum yauni buko 7 की फैक्टर है 1 ga 7 masamak adum yaवरदमनि कावरनोबा क्या द प्राइस अपीबा नंबर मबु येंबे याबा नंबर हाबे सिदने यारबो मैम क्या देखो से स्मार्ट फैक्टर खंगे अकोई अदु तारगदी फैक्टर सिंग मखा सिदा अकोइन को खरा समदबे याबा खरा अमु त होर जेबो को फैक्टर खंगगदी अकोइन अमु फैक्टर से अनि खक लेबा नत्रक अनि दी हेनबा हाबा मंग लानी को 1 जी फैक्टर क्या ले 1 has only one factor one factor क्या लेके मैम अमदी है लेते बा मादी खंगबा हाबिदी 1 हाइबा मसामक से 1 जिबु यन्याबा नंबर जी 1 मसामक ते हन लेते अदुना मागी फैक्टर अमखक लै हाबने 1 बु यन्याबा मसिंग अमखक लै हाबने बा अदुना 1 जिगी दे सी लेरे अदि अमक एंगो 2 हाइबा मसिंग जी कैनो फैक्टर क्या लै 2 गी has two factors 2 की फैक्टर क्या लेके फैक्टर अनि लैबा कना कना नो 1 and the 2 itself 1 ga masing masam oiriba 2 jiga 2 bian ya number se 1 amasung 2 hariba number ani si leiba yandai ko aduna factor ani khak leiba number ne 2 se aduna taba number ama harake ai ko muna taw 4 gumba 4 haiba number sem ti engzeba ko 4 bian ya number ji kya na 4 gi factor putuk sine 1 4 za 4 2 2 za 4 adu ta di 4 bian ya number ji 1 na si ai 2 na si ai 4 na si ai adu 4 ji factor kya le ra 4 has 3 factors factor hum le re ba 4 ji ko
अद 4 सिने फैक्टर अहम लेरे अदु तारदे करिनो खिन तौदिसे सिदा आइना करिनो तांनिंगी जे हाइतारगदी हौजिकी फैक्टर ताइंगे मतंग सी खंगौदे याद्रे को फैक्टर अनि खक्ता लेबा फैक्टर अमा खक्ता लेबा नंबर 1 लेरे फैक्टर अनि लेबा हरगना 2 गुंबा फैक्टर अनि देगी हेनबा हरगना 4 गुंबा नंबर खर लेरे अदु तादे अखोइना सुमाइना खाइदु एम मखोइजे प्राइम नंबर हायना खाइदु ओनेबा प्राइम नंबर हारगना कना कना बुनो प्राइम नंबर्स हारगना फैक्टर अनि खक लेबा नंबर सिंगदो क्या नंबर है प्राइम नंबर साबति कना कना तारेबा मैम याम इरगुम सिको चिन नंगांगी सि वीडियो रेकॉर्ड आइना थारक तो लेरबनिना नोइना ताराग इसी लौरसु यारे अंगांगी क्लास तो जुम याव लेबा पोट नातनी प्राइम नंबर से फैक्टर अनि खक लेबा नंबर दु बनेबा फैक्टर सिंगदु कना कना ओइदुइबा 1 अमसुंग मसिंग मसामक तुना मागी फैक्टर ओइजबा अतई नंबर नदी फैक्टर ओइबि यादबा हाइबदी पिरम नंबर अमसे अतोप नंबर अमतनी यादबा ओनली मागी 1 ग मसिंग मसामक सि नतबनी यादबदे प्राइम नंबर हाइजिको 1 दगी 100 पाउडर प्राइम नंबर से क्या लगे हाबसी मतंग द क्वेश्चन अदुम हंगे सिदेसी मरु ओइको स्टार ओम नके आइन स्टार ओम न पीजे क्वेश्चन सुक्सोइ सोदे लादबनी अंगांगी नबुदिया के एग्जाम ओइरो एसएससी जीडी ओइरो अदुम लाइको अदुम हें क्वेश्चन ने खान थोलानी 1 दगी 100 पाउडर प्राइम नंबर पुन्ना क्या लगे 25 प्राइम नंबर लेइबको सीमा खंजिन दे याद्रे प्राइम नंबर खंद्रगदि हें प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन हाइना ऐसे पुथोपगी मेथड अमा लई अदुदा जो मु खंगोइ दुइबको प्राइम नंबर खंद्रगदि मदु खंगो अरोइबा अदुना प्राइम नंबर से खंदब याद्रे हैबने दाइना हाइदि 1 दगी 100 पाउ लेबा प्राइम नंबर से निंगसिंग मनुंगाइनबा मेथड अमा हाइगे आईडी समाइन आइना सेमा मेथड निको से 2 3 5 7 1 दगी 10 पाउ लेबा सि लेरे 11 13 17 19 adagi 23 29 53 59 83 yam thuni iba ngamnaba method ama sinari koina sida adagi sida 31 37 ko 61 67 97 daw leiba yaraba thumalaba dum hairo ko adagi 41 43 47 71 73 79 yam thuna sasat iba ngamnaba na honnagadabni ko sida question yam hangre khajikta nate ko very important we ben in star om na page hang thaba khaninga ba sima lemna tharanu ko 1 dai 10 baw leba prime number si lere 10 dagi na 20 baw da si lere ko koma code ka dawni adu 23 ga 29 ga si prime number ni si khangadi atai nising malai 30 hengat pre 23 dagi 53 lai si kya lai 23 dagi 53 yorok pada 30 hengatro asi 30 hengatro sia 53 dagi 83 lai 30 hengatro sumain 30 ka laga hengat laga prime number tai hai ni si ahum ji group ahum ji ko adiga amuk 29 dagi 30 hengal ga 59 59 di 30 hengal ga 89 si ningsing manungai na ba 30 hengal isi ma khangjilo ba 31 ga 37 ga prime number ni simpa puro adu taraga di ke doktara 31 dagi 30 hapsil laga 61 prime number ni 37 ni 67 30 hapsil laga prime number ni 97 ju 30 hapsil laga prime number tabani adu ani sida cross mark thami je atai nate ko 61 dagi 30 hapsil laga 91 tagadabani 91 di prime number nattabani na sima paja ina cross mark thammani si pareng jima 41 43 47 prime number ni khangta ragadi sidagi 30 hengal laga 71 prime number ni 43 dagi 30 hengal laga 73 prime number ni 47 dagi 30 hengal laga asing bagi di 77 tabam thopani aduna magi di taiwan risi matang ji condition jiko aduna makan underline toromo sumaina ko haibadi 47 dagi 30 hengal di 77 tabam thoidana sidi prime number na teba aduna sigi di onare aduna 79 wani idana aduna masagi 30 hengal pagi rule do si matang ji di leite habani underline torisi ko aina sinari ba method se prime number ningsing manungai na bani ko haibadi 23 ga 29 ga ji prime number ni khangadi matang da 30 hengal ga 53 83 si 30 hengal ga 59 89 ningsing manungai dana sum nising manungai na ba aina semjaba method ne ba ko noina hainaraga na use tora hainadraga sukai de habani da prime number khangi ko ma ko prime number khange si prime number 1 de 100 pang de leba prime number si sukung khang da ba ya da bani ko maram di question khara ai harake SSC GD ba SSC exam army exam CDS exam na singba da adum hangmai CDS exam khangi ko army officer exam ni kamai hange habda hage
यहाँ नंबर प्राइम नंबर मंगा की एवरेज पुथो हरक पर हंगी यहाँ नंबर प्राइम नंबर 10 की एवरेज तो कया नो है ना हंगी 1 दगी ना 50 पाउदा प्राइम नंबर कया लेबगे है ना हंगी 50 दगी 100 पाउदा प्राइम नंबर कया लेबगे है ना हंगे 80 दगी ना 90 पाउदा लेब प्राइम नंबर सिंदुगी पूरी नब फोल कया नो हंगी को अदगी 40 दगी ना 60 पाउ मरक लेब प्राइम नंबर सिंदुगी एवरेज पुथो है ना हंगी याम हंग यारे बा तो चैप्टर सिंग दसु को अदगी म समायना हंगी प्राइम नंबर अनि की पूरी नब फोल दो 143 ताएबा प्राइम नंबर अनि पुई नगा 143 ताएबा हाइरिबा प्राइम नंबर अनि दुगी तिसिनब फोन न क्या तादुइनो समना क्या नो का हैना हंग पे याय नत्रगा प्राइम नंबर अनि पुरी नरगा 143 ताए अदु तारगदी असौब प्राइम नंबर दु कनानो प्राइम नंबर अनि दु मनुंग दा हेना साउ दु कनानो हेना पिकु दु कनानो हंग बे यायबा क्वेश्चन मैम लाइथो हंग बनी को मैम आइना हाजि थाजौ अदुना प्राइम नंबर 1 ने 100 पाउसे अनिरक हन हाइनरगुम से हे आइने हेक एनी टाइम हंग पो मतम दा खंगो आइना पीरिबा मेथड सिनरगा सी डायरेक्ट क्वेश्चन खरा यावरबनी यारे को ओके सिबाव लेरे को हौजी पाउ आइना मैम नोइदा ताइज कइनो फैक्टर हाना नैना बनी फैक्टर हाबजी अतो ममिंग डिवाइजर कवी हेन ताखरे फैक्टर हाबजी करीबुनो पिरम नंबर अमबु येनबे यारिबा नंबर सिंदु फैक्टर कवी हाइरे अदे फैक्टर अमा खक्ता लेबा नंबर सु लेरी 1 जी फैक्टर अमा खक्ता लेई को 1 हाइबा नंबर सि खक्ता नि फैक्टर अमा खक लेरी सि हें खनानो हंगादि माने कुमु को फैक्टर अनि खक्ता लेबा हाबदी 1 अमसुं मसिंग मसामक तुना फैक्टर ओइबा अतोपा नंबर न फैक्टर ओइदबा नंबर सिंदु प्राइम नंबर कवी हाइरे प्राइम नंबर 1 दे 100 पाउ लेबा जि खंगो सीडीएस कुमा थागा नदी 1 दगिना 110 बाउ द लेबा प्राइम नंबर सिंगी क्वेश्चन हंगेबा को माना खर लुखलइनी लेबेन जि वांगीबा नोइदी 100 पाउ दका ओइबनी को यारे हजि प्राइम नंबर खंगे मथंगदा फैक्टर अनि दगी हेना लेबा नंबर दु कंपोजिट नंबर कवे हाइरे को अदुम नैनरजेबा को कंपोजिट नंबर्स सिजु क्वेश्चन अदम हंकदुइनी गोइना कंपोजिट नंबर हाइबदी फैक्टर अनि दगी हेनबो को मोर देन 2 फैक्टर्स को फैक्टर अनि दगी हेन लेबा अदुदी ख्वाइदे पिकवा कंपोजिट नंबर से कना तारनी 1 हाइबा मसिंग जी प्राइम नंबर सुनते को सुम 1 2 3 ती थोके 4 5 6 7 8 9 समाय लेरे 1 जी प्राइम नंबर सु सिंग दे कंपोजिट नंबर सु सिंग दे को 2 जिना प्राइम नंबर सिंगे फैक्टर अनि लेबगी 3 जु प्राइम नंबर सिंगे फैक्टर अनि लेबगी 5 जु प्राइम नंबर सिंगे 7 जु प्राइम नंबर सिंगे को लेमौरिबा कना कना नो लेमौरि सेमतेंगो सिदा लेमौरिबा 4 जे कंपोजिट नंबर नि 6 कंपोजिट नंबर नि 8 कंपोजिट नंबर 9 कंपोजिट नंबर नि अदुदी कंपोजिट नंबर जी ख्वाइ पिक पजि कना दे होरे 1 दे 100 पाउ द लेबा कंपोजिट नंबर जी पुन्ना कया नो 1 दे 100 पाउ द पुन्ना नंबर सामा लेबै मनुंग सिदा प्राइम नंबर कुमंगा मा लोक्थोक्रो नंबर 75 लेमौरिद्रा 75 लेमौरि दु 1 जी प्राइम नंबर जुनते कंपोजिट नंबर जुनत्रे अदुदा दे 1 दगी 100 पाउ द कंपोजिट नंबर क्या लेरे मै पुन्ना 74 कंपोजिट नंबर लेत्रो हायंसी अदुम हंगमनी को 74 कंपोजिट नंबर्स लेरे ख्वाइ पिकपना कना ओइरे मैम 4 ओइरे मथंग कना ओइरे 6 मथंग 8 ओइरे मथंग 9 मथंग 10 प्राइम नंबर लौथोखरगा लेमौरि बसिंग दो कंपोजिट नंबर गाक्तो ओइरे मदौनेबा समायना लास्ट 90 गा 100 पाउ हैब नत्रो 100 पाउ ददी 100 सिना कंपोजिट नंबर ओइरने लास्ट तो 100 पाउ गिनी को नैनरिजे या दारे को जा ख्वाइदे पिकप कंपोजिट नंबर दु 4 ने हारनी odd number da ख्वाइ पिकपो ओइरगना 9 odd number gi haragana 9 ne ba adu prime number da even number amakak yawbani kana no amadu 2 ne ba sida page tabu question adum hangi ko mayam yanda braja ai noi aina taiba sida theory ji noi mamuta na loksin mangamra check to boina question amani ka ai nei na ba hoge ko ready leyo se product of question irage product of two prime numbers. Product of two prime numbers is 166. What is the sum of the prime numbers? Si question ji khum ngamra option pp ge noi am da khalone ai satra sing prime number ani ji puri na ga da 166 tai
अतादि माबानी तिसिना फोल क्या ता दगी क्या तानी मैं हाँ सुमे सुमे याम हेरे को अइना नोइदा हाइगदब अमा लई को यामना सुमना हेरे प्राइम नंबर अनि पुरिनबदा प्राइम नंबर अनि पुरिनरेबको प्राइम नंबर अनि पुरिनबदा 166 ताबा हेबसे तारेब नंबर इवन नंबर नत्रो इवन नंबर हाइदि खंगी को मैम तुमा सुबह नंबर तारे पुरिनबदा तुमा मसिंग अनि पुरिनबदा तुमा सुबह ताबा हेबसे इवन नंबर अमगा इवन नंबर गा पुरिनबदने पुरिनबदा इवन नंबर तागे हाइदिने पुरिनबदा इवन नंबर अमदि याउदि यारो इवन गा पुरिनबा और इवन गा ओट का पुरिनबा मा अनि सि मनुंग ओरमनेबा इवन पुरिनोबा इवन नंबर तानेबा इवन नंबर गा ओट नंबर गा पुरिनो अदुस इवन तानेबा क्या दा ब्राइस या ओट नंबर अनि पुरिनदि ओट नंबर तानेबा पुरिनबई पोंदो क्या दा ब्राइस या अदुना सिदा पिरमिबा नंबर से इवन नंबर नि अदु तारगदि पुरिनरिबा नंबर अनि दो इवन नंबर ngakto इवन नंबर ngakto ओइबा मा नत्रगा इवन नंबर अमा यावदि ओइरने अदुबु प्राइम नंबर दे इवन नंबर जे अनि सुदे को प्राइम नंबर दे इवन नंबर 2 हाबसि कक्तने अदु तादि इवन नंबर अमा दि सो यार सी ओरमरो सी कंडीशन ओरमनेबा इवन नंबर अमा सो यारमनेबा को अदा सी कंडीशन जे तारोइद्रो पुरिनबदि इवन नंबर ताबा हाबजे पुरिनरिबदुदि इवन नंबर अमा नत्रगा अनि यावनि अनिमक ओइबा मा हाबनेबा को प्राइम नंबर इवन नंबर अमा खक्तनिना इवन नंबर अमा दु सी 2 जी ओरमने अतो अतोपा मदुन ओट नंबर ओरमने अदुदि 2 हाबा प्राइम नंबर सिगा अतोपा अमागा पुरिनर कांदा तादुइनि वजकी 166 तो अदुदि अमदु कना तारमने से 2 नसिदि येंथो अदुम फंगनी को 80 के 3 तारमने प्राइम नंबर अनि दो अमने 83 अमसों 2 नेबा प्राइम नंबर अनि दु खंगे अदु तादि माबानी की सम पुथवायदि अनि दु तिसिनरनी को अइना हाइतबैजु खलगा तम तम ताकने म्याम ग्यान तारे को अदुना हौजी अइना ताखिबा म्याम दुदगी सु क्वेश्चन अदुम हंगबा याबानी अदुना म्याम खरा पारसि लेरसि को ओके सिमा लेरे अदु फैक्टर तामने फैक्टर मतांग क्वेश्चन अमगा महरमगे को प्राइम नंबर खंगदी अखोय प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर खंगे मिना प्राइम फैक्टराइजेशन अमता हरमगे हयें आइसे पुथोकपदा संगक तोरेबो को आइसे पुथोकपदा संगदोरे प्राइम फैक्टराइजेशन हाबजी कइनो साउंड नोय खरा सेक्सिलु को साउंड नुंगा हेलो प्राइम फैक्टराइजेशन हाबजी कइनो प्राइम फैक्टराइजेशन हाबदी फैक्टर प्राइम नंबर ओइबा फैक्टर पुथोकपै थौनेबा फैक्टराइजेशन हारगना ngasai 6 की फैक्टर पुथोकपदा समाय तौद्रो पुरी पुरी रग 6 ताबा थीबुदो हंजिलगदि सी याउद्रे को सी हंजिलदि तो सिदा लोइरे 3 ग 2 ग हंजिलाबनि न सी मतंग लोइरेबो को सिना फैक्टर पुथोकपै थौंगनेबा अइना हौजी हारिबसिना कइनो प्राइम नंबर ओइबा फैक्टर पुथोकपै थौंगने अदुदि कमाय तौतारे 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन तौगेदि ख्वाइ पिकपा प्राइम नंबर 2 दगी हौरगा येनगदबा येलगा अथुंगबा थम्मनि समाना 6 सी कमाय इरनी 2 into 3 ani iniba adu 8 हाबा नंबर जे प्राइम फैक्टराइजेशन तौगे हादि ख्वाइ पिकपा प्राइम नंबर 2 नेन तारे 2 नेलदि 4 थुंगे अथुंगबदि इगदबा अदु थुंगिबजे अमुक 2 नेन यारदि मखा ता नेन गनी सिनी अदु 8 ति कना तारे 2 होम पुरिनरनी समाना को अदु 12 कुंबा तौगे हारगना कमाय तौतारे 2 ना 6 अमुक 2 ने यारदि 3 थुंगै बिजे प्राइम नंबर थुंगदि लोयरबने 12 केदि कना तारे 2 into 2 into 3 अइना हौजी तौरिबा थौंगजिबुनि प्राइम फैक्टराइजेशन हाइजि को क्या दरबासे प्राइम फैक्टराइजेशन हाइरे को प्राइम फैक्टराइजेशन जी पालगा हौजी क्वेश्चन सी पानबा क्वेश्चन अमा ए हारके आइसेप एल्सन पुथोकपदसु लोइ सिनर तोइनि को से मुन्ना खंजिलो आई क्वेश्चन अमा हारगे हौजी how many factors of 6 are there 6 की फैक्टर क्या लेगी
ngasa 6 ki factor kya no legi do 1 haibam le re 2 le re 3 le re 6 le re punna kya su hero 4 factor le bro 6 kya 6 ki 4 factor le bro ha ma'am how many factors of 120 are there ha 6 ki factor kya lege mari leitro ado si budi 6 haba number sidi masing masani na sumana factor thiraga adum thidu masing thidu ko yaiba 120 guma number si leiram taragadi ha ma'am 120 guma number si leiram yen khalo adu taragadi ke daweba makoji saura abani kan ngaro aduna karama method sinani prime factorization toba 6 ki factor puthok poji taw sumana prime factorization tawdi 2 3 natra 6 kana tare 6 equal to 2 power 1 into 3 power 1 2 ji ama kaktani na 2 power 1 3 ji ama kaktani 3 power 1 lani adu factor puthok kya tara gadi ke doktare factor punna kya legi puthok kya tara gadi ke doktare sida leiriba power singja amomam ti singada 1 leiramani hana 1 da 1 ti silani 2 tare sida su 1 leiramani 1 da 1 ti silani kya tare adu 2 into 2 laba 2 into 2 di kya tare 2 into 2 di kya tare ma'am 4 tare dro aduni 2 into 2 di 4 tare adu 6 ki factor 4 lei hai duine sumana aduna 120 ki factor kya legi putho ai tare di ke doktare 120 do kana prime factorization tawtare 260 230 215 35 natra sida loire ko prime factorization tawbje myam gyan ta hobra ne athung ba thamak puduni ko haini ko sia 2 ji ohum lak la mi 2 cube la ni 3 ji ke dawe amak la mi 3 power 1 5 se amak la mi 5 power 1 atadi hoji factor puto kya de ke doktare magi power sing ama mengala lem 3 le ama mengala lo 1 le ama mengala lo si 1 le ama mengala lo kya tare du de 4 into 2 into 2 kya tare factor ta 16 le re pulpuna 120 ki bu yen be aba number ji punna 16 le factor 16 le hai ne sinta ko मैम ज्ञान दागद्रो हाँ ज्ञान दाबता दब्रा मैम सी बाउ से ताई को क्वेश्चन नंबर इगे को क्वेश्चन नंबर इगे सी क्वेश्चन दिना सी क्वेश्चन साउंड अप तो साउंड सी की क्वेश्चन जी मदी खरा लुरनी को मोंग ताबनी यंगो When 127 is divided by x, it leaves a remainder 7. Find the number of possible values of x. Question of the paro ko kari hai na 127 is x have number sin yen matam da 7 le me ko adu de x have number sin oi thokpa ya ba value du pul puna kaya su ge sini man hange answer option p re si hot ngam budra am te yung khanna je basi ngak tung ko si question je phajare hoji aina tai ba mayam dui concept no hotui ne basi anu noina
theory aina any theory matak matamda noina lai haragus usitaba tawgunobako akoina thadori thabak exam ji metric level gi exam di oibani but metric level gi syllabus oijaragasu question aru ruba dum hangba ya mayam le concept si khara thaibu ko 127 have numbers x ni nb ari natra x ni nb ya de x ni nb da 7 le mi hare yu x na 127 ji divide tabu matamda kaya le mi ba 7 remainder 7 le mi have natro adudi noi wa ma hagi ko 5 na 26 the nb da kya le mi haro 5 na 26 the nb da 5 5 za 25 kya le mi remainder 1 lem draw sigi leme yenabada lemak pa hai kai hanu me yenabada lemak pa ge athadi farak tare hari ne ba ngasagi 26 haiba number si yenaba ne ba kanana yenaba mi manga de yen le khalo ba 5 ni yenaba ne ba 5 na 26 yenaba matam da 1 lem ba hai je 1 je farak tare hani farak tare ba 1 je lok thokro ne 26 tagi farak tare 1 ngasagi si 26 di farak tare ba remainder 1 je lok thokro ba kya le maure 25 hai 25 chu ere yenara me khalo 5 tu na adudi 5 5 za 25 sabsa yen yaroidro yani aduna takpade aina haning is karino hojik sida tawriba sumaina hojik tawriba sumaina x na sidi yen matam da 7 le me hare sina takpadi 7 ji farak tai hai neba farak tari ba 7 ji lok thokro 127 de 7 lok thokra di kya tare 120 ari mo lok thokga le mauri ba number sidi x na sabsa yen yaroidro sibo yaroidro yani natra adu taragadi karino yengasi ko adu de akore kari x si kari wore x ya x na 120 ji enya du natro 7 remainder 7 lok to le mori 120 ji x ni enya ne ba adu di x se 120 bu enya number ne ba 120 bu enya number si 120 ki kari ko ba apiba number amu bu yen be aba number du apiba number du factor ko hem natro x na 120 yen yare adu x 120 ki x है x 120 की factor ama ne ba 120 की factor ओइ ने बको x 120 की factor ओइ ने ब ज्ञान ता राइजा अदु ग मग एमो x हाइबा मसिंग सिना येन मद क्या लेमि न 7 लेमि हबा नत्रो x ना 127 ने मतम 7 लेमि हारो अदुदी नोइने ये लिबा मसिंगा अरि मग जिकना सावेली x का 7 जिकना सावे नेम ता हारो x ना सावे हेलोइद्रो सपोज नंगना 5 ने येन मतमदा करिगुम मतम नंग सी थेंगना बा यावब्रा 5 ना एनी नंबर अमदे येन मतमदा रिमाइंडर दो 5 ताबा यावबा नत्रग रिमाइंडर दो 6 ताबा यावबा थेंगनग्रब नोय थेंगनरोय नत्रो येन मतमदा केदोरा लेम दुजी 4 गुम लेमबे याय 3 गुम लेमबे याय 2 गुम लेमबे याय 1 गुम लेमबे याय नत्रगा काइम लेमदबा 0 लेमबे याय नत्रने सुमरो सुमदबा इन हानिंग इज यारिंग ब्रो यारिंग को अव तारगदि कइनो इन हानिंग इज या x हाइबा मसिंग जे अमक 7 द रिमाइंडर ओरबा 7 दगी दे मके दोगदिबा सावगनि हाबनि दा यस यस अदुनेबा अदु x से के दोरा अनि सुब पॉइंट इन हानिंग इज x है 7 दगी दी सावबे हेल अदु दिसि अनि द आंसर थिबे यारे x ना ओइदु जि कना कना ओइबे यारे साइ 120 की फैक्टर दु ओइ यारे हम नत्रो 120 फैक्टर ओइनी अदुगा 120 फैक्टर मयाम मरक तुदा 7 दगी दी सावबे हेल मथिरो अदु ngasai mamang दु होत किबा अंक दु करिबा सिदा 120 फैक्टर क्या ले है जिदा 120 फैक्टर तारा का तरुक नत्रो लेजा लेब्रा लेतब्रा यस 120 की फैक्टर से पुन्ना तारा का तरुक ले 16 लेबा 120 की फैक्टर पुन्ना 16 लेबा सी मनुंग दा 120 की फैक्टर से 16 फैक्टर लेबई मनुंग सिदा x नो ओइबे यादबा खरा यावदुरिबु को फैक्टर 16 लेबा सी मनुंग द को 7 दगी साव हेनबा फैक्टर सिंग दु कना कना थिदुइनि 7 दि पिकपा न थी को 7 मानबा 7 दि पिकपा फैक्टर दु करानो 120 येन जाबा नंबर द काय पिकपदा 120 जी 1 जी येन याद्रो 2 न जी येन याद्रो 3 न जी येन याद्रो 4 न जी येन याय 0 लोइबनि न 5 न जी येन याय 6 न जी येन याय नत्रा अवतादी 120 की फैक्टर सिंग दा 7 दगी पिकपा 7 दगी पिकपा कनानो से
7 ni pikpa kana na yauri moi 7 ni pikpa sing ni puna kya no amma ani ahum mari manga taruk makoi taruk si 7 hen pi natro 7 ni pikpa dan sawe ya gadro sida kari hai 7 ni saw budun sawe gidam ni ham natro hai chumra x na oidu se 120 ki factor ni hare adu 120 factor tara ga taruk leire x na oibe aba number se tara taruk ti leire tara taruk manung jam 7 ni saw hindu ni ba 7 ni saw hen basin thige tar ga 7 ni pikpa sing lokto kro 7 ni pikpa di answer oibe ya roi ba ko asi answer oibe ya dramina punna kya no answer oibe ya dise ama ani ahum mari manga taruk factor tara taruk leibe manung da moi taruk amadi answer oibe ya dre aduna punna kya no answer oibe ya dise 10 adu x no oi thokpe ya ba value se kya tare s की वैल्यू से तारा ले रे आंसर जी तारा ने मैम ज्ञान ताबरा तादबरा साउंड करन को निंदी निले तुम नोय कंट्रोल करो तो ज्ञान ताओ ब्रो ताई को मैम सी क्वेश्चन जी फजबनी मैम को सी क्वेश्चन टाइप से तुम हंगे बको खितंग यारे अन सेन तोंगमी युम द वीडियो से तुम आई थारक तुइनी वीडियो से तुम नोय तुम कनो तोरगा सेव तोसिला तुम यंग से रे को ओके अदुदे होजी अना आइसेप ताकनम होनबदा आइसेप यावरिबा आई एफ थो आइसेप यावरिबा एप्स दे होरगने अना मरी मरी समदरीसे हौजी फैक्टर की मतंग खंगाबनिना हौजी केदोरे आइसेप आइबा मतंग जिला आइसेप की कंसेप्ट सागत पावरजी कंसेप्ट सेंग सकदमनी को नै कंसेप्ट सेंग नदि याम थीना लुबे यावरकने होरे नै क्वेश्चन जा जा पिरखिदोनी यंगसे अखोन आइसेप पुथोकपदा 12 अमसुंग 15 गे आइसेप पुथोकसेबा 12 अमसुंग 15 गे आइसेप पुथोक मतमदा अखोइना तौदुइसे अंक होत मतमदा अहामदा मनिंगदे होटप होगनेबा एप तगे होगनेबा 12 के फैक्टर पुथो 12 के फैक्टर करंगरा नो 12 के फैक्टर दी 1 मसाबंग लेरे 2 लेरे 12 के फैक्टर करा नो 1 into 12 अमा लेजरे 2 into 6 अमा लेरे 3 into 4 हाइबदी 12 पु येंबे आबा नंबर 3 नि ने तौजी को 12 पु येंबे आबा नंबर जी पुन्ना तरुक ने लेजि नत्रा 1 ने 2 ने 3 ने 4 ने 6 ने 12 ने लेरे मोइ तरुक 15 की फैक्टर हाइदी क्या नो 1 into 15 2 ने याद्रे 3 into 5 सिदे लेत्रे मोइ मरी दे लेते को 1 ने 3 ने 5 ने 15 ने नत्रा अदुदी मथंग अहामद एप तौरे मथंग दा कमन ओइब लौरो कमन ओइबदि कना कना नो कमन ओइदि अनिमक ते यावबदु नत्रो अनिमक ते यावरिसि 1 1 यावरबा हा 3 3 यावब्रा अते यावब्रो यावद्रे कमन ओइरिसि 1 गा 3 गा अनिसि गतनेबा अदुदी आइसेप तौ फैक्टर तौरे कमन ओइब लौरे मथंग दा हाईएस्ट ओइब लौ तारे दना नत्रो पतादि के दौरने हाईएस्ट ओइबदि कना तारे सिदा फैक्टर में मरक तो कमन ओइब लौरो अदु खाइ साव बाहबने अदु खाइ सावबदि कना 3 न साव हेंद्रो अदुना हाईएस्ट न 3 नि दिया फोर अदु आइसेप से क्या तारे आइसेप ऑफ 12 एंड द 15 जी क्या तारे 3 ने ज्ञान तारबा सिने आइसेप की कांसेप्ट से में आइसेप आबदि सिने अखोइन आइसेप पुथोइजे सुमाइना पुथोकदबने अदु बो अखोइना असम मेथड सिनबय वानेबा आइसेप के अथदी मैतलोन द करी हाइना हले खंबरा पिरमिबा नंबर अनि सिबु येनबे याबा ख्वाइ चाव मसिंग हाइबने माबाने मुपु येनबे याबा ख्वाइ चाव मसिंग फैक्टर हाइबदि येनबे याबा हाइब नत्रो कमन हाइदि अनिमक तुने याबा हाईएस्ट हाइदि ख्वाइ चावबा माबाने मुपु येनबे याबा ख्वाइ चाव मसिंग थियोबा 12 अमसुंग 15 बु येन याबा ख्वाइ चाव मसिंग दो माखोइ आइसेप नेबा ज्ञान दाइको आइसेप ज्ञान तारेको यस अदुबु आइखोइना केदवी आइखोइना आइसेप होटप मतन मैम केदवी आइखोइना थाइना तोरकपना डिवीजन मेथड काय तौदाइने डिवीजन मेथड काय न तौबने अखोइदि स्कूल की ओजाना का ताकपीर पदुसी नत्रो डिवीजन तौ मेथड तो 12 अमसुंग 15 के आइसेप पुथो के हाइदि के दौतारे अखोइना तौबदो ख्वाइ पिक नंबर 12 सिना के दौबा 15 द येन बनी में 12 1 12 अदुगा लेमे इबा 3 नि 3 जी लेमा गदि रिमाइंडर जे 0 ओइब मतम द सिना आइसेप ओइगदमने रिमाइंडर 0 ओइब्रो ओइदे अदु तारगदि लेमे इबा 3 नम हन्दना 12 सिदम यंखत कदब ngasai gi sidai 12 नि यंखत कदब अदु 3 नम यंगहान 3 4 जा 12 रिमाइंडर 0 तांगमरा तारे रिमाइंडर 0 तारे अदु दि मतंग जिदा ये लिबा मसिंग डिवाइजर से सिउने आइसेप क्या तारे 3 तारे सुमाइना पुथोकपने सिदा करिगुम मसिंग अतोपम पिरामे खलजेब को सिदा 20 गा 7 हाइना पिरामे खलो सी एनी जी पुथोक आइसेप पुथोए सी एनी आइसेप पुथोक पदो 3 तारे
तारेब 3 ना लेमौरीब नंबर 27 ना हन्नना येन माना होगदब को 39 दा 27 सिदा जु रिमाइंडर 0 तांगा मे तादी मखोय होम के सेप से क्या तारे हजिक से 3 तारे समाइन होटपने बा कोन थाइना तम फजि मैम नत्रो सिदे हाना दे हेरे लेरे को हाइजनु सि हेरे लेरे हाइजि सिदे बेस तब क्वेश्चन अमा आई पी गे बको नोय होट नंबर येंग से अदुम लुनी बा इराई बि लाइबा थाइना दे हेरे लाइ दे हाइबा मेट्रिक लेवल की सिलेबस नी दे हाइबा थबक एग्जाम थादुइसि अदुबु क्वेश्चन जी हेक्ट कॉन्सेप्ट जु खुचिल लगे क्वेश्चन हंका नदी हेक्ट खुद थाबा ngam याउरीबा अदुना लाइथोकपा यादे अदो हजि मतम जी लोइसिलाबनी ना मयाम एना ngarang हाइबदो अखोय क्लास से जूम मैप तो तौबद करी हाइबा 40 मिनट्स की क्लास ने बुको जूम मैप तैना तौरिसे सी 40 मिनट्स लोइबा मथन ऑटोमेटिकली शट डाउन तौवे अदुन वीडियो सेव तौ नंगौरो अदुना मतम जी 1 मिनट तंगारे वार्निंग लाय आई सेव तौसिलगे अदुगा अमु मिनट 5 तरुक ब्रेक पीरगा को ngarang ai nabdu 8 minute yamdrabadu ko si break piraga am ai link tharakaduni ready adum leyoba ko adudadi amak si question nungsan khara purga makha dum satharakaduni ko yare ko mya link am tharake tharam dai da message whatsapp ta dum yengo yengo ko hausi aina piriba question je mamangda takiba aise putopodu division method aise putopam takredana maduda base toba question ne kari haribano masing ani ka ki aise putopa matamda kari method sinaraga division method sinaraga aise putok matamda kwaidi iroi loibagi ye liba masing do 17 ni last divisor do 17 way aduga athung madu mathang sina 1 11 amasung 2 way atadi number ani do tisinabada kya ta do ino sine atsiang khaje dum lure ko irai lai de si time consuming way ne basi so what hotna thokiba satas jaw do ni si exam na ngadi ko aduna aise putopagi irai lai ba theory do dagi question lo lai ne ba kamaina hotu ne ngo masing ani do a ga b ga ni khalo ba masing ani si a ga b ga ni khalo ko number sing do a ga b ni lo ro ba number ani do b na ngak thang chawin lo ra se ba ko b na chawin lo ra se ba adudi aise putoku matam da koine ke dawe asoba number do na masing masane yenbra asoba number b do de a ni yelani sumi ko a ni yelani man athung madu mathang sina 1 12 amasung 2 ni haida ne ahama athung madu 1 werani natra 1 thung yare ahama da adu lema ko masing du sida 0 leme khala seba remainder du 0 weradi accept tu kana ta ne sida ye leba masing divisor weri be a sina accept ta du natro sina accept ta du natro to bodabu remainder 0 obe yaroi remainder 0 obe yaroi de maram di kena matamda sida angka du loi thokpa yadri maram di question khara ju leiriba question atopa kharam leiri mana last divisor du 17 ni hari bani ne yaroi duriba aduna takodi kari no maya aduna takodi sigi je 0 obe yadre ba ko another number masing ama leme khala ji leme masing du c ni khanjulu ngak ko remainder du na 0 oidragadi leme ibaduna sida onkhala mu yele hadan habrai dabra hai ko haibadi ngasai 12 na 15 da yenma matamda 12 1 ja 12 3 leme remainder du 0 natraga sina 3 na 12 ta onkhala yenma natro yendro aduni da torkadu adu ta de koi ke do tare c sina kana yen tare asai c na kana yen tare e de yen tare e dum yen tare adu ani suba thungi sina kana na 11 thungi ha 11 waramani sa thungbu adu sida remainder 0 oibe ya remainder 0 oid angka du loireba aduma aroi bagi athungma mas wali bani na mathang amuk tawgi duri sida leme ibe 0 oibe ya de another number d ni khalo ngak tang d ni leme is d ni khalo ko adi leme ibe sina amuk ke dore 0 natraga di mana amuk c dong khale yen dong natra c dong khale yelani aroi be question du kana ni hai tu ni hare sida question ji tu ni aroi be question pyramid sida last remainder 0 le man sin loi dorobni na adu mana last sida last divisor karano sida ai ni ekthoi ba diagram last divisor d ji natro last divisor d natro adu last divisor du mana d du kya na piri ba
last divisor to 17 ning asai haidai ne last divisor 17 ni piramid sida ko 17 ni hare aduna d ji 17 odu sida matang the last divisor aroi bagi ye liba masing 17 ne ba koidi ko pare adu si diagram ji me ek thoe ko gyan darba aise puto koi mong ne ni ye se yengo ai koi na angka da yengo 5 na 7 na ko 7 na 18 ne lo kya thunge 2 thunge 7 2 za 14 4 lemdra adu sidel lai riba 18 ji kari kawi me am koi na kari hai dividend kawi hai na dividend kawi hai sina quotient athungba kawre sina divisor d macha thonge ko sina d asoba thonge dividend sina leimei badana remainder r ne ba asigi dividend putoke di dividend di d asoba ji putoke di ye liba masing divisor d jiga athungba quotient q ji puri naraganda remainder to teaching ga dawne ba habadi dividend 18 natra se tabreng je ba 7 ga divisor 7 jiga quotient 2 jiga puri narani Tare tramni aduga anemba 4 tislani taramari the 4 apsiladi kyano 18 tabra subai tawduna dividend to 18 ta dawne understand toy ko asi formula je pandore ko ji adudi yengo si formula hoje aina pale be sinna tare sida ko na si puto kyadi yele masing athung ga puri narani aduga remainder di 0 ni na tijindra jare si puto kyadi kamai hotare si puto kyadi di jiga kana ga puina tare 2 ga adi di 17 oigrabani adi 17 ga 2 poina di 17 2 za 34 si phangi ko akoi si bilu khangya ade mang si a ji puto kya di kana tare matang ji a ji dividend tare bo si matang ji a puto kya di ye liba masing si ji ga 11 ga puri narani adu kana ti singa da ba leme iba masing remainder ji matang ji d ne ko si ne a di en matam 11 thonga di leme d ti sin tare adu si ni matang 34 ni 11 puri ro adu arem 7 d 17 disilo 34 de 11 puri di kya tara 4 7 3 tare ko 11 puri be niyo mama haram ke 34 de 11 puri basya ha ma si 4 ji thamani mathang da 4 ga 3 ga tisina ba 4 du thamo 3 ga 4 tisina 4 du thamgo da ba mathang da 4 3 mathang da mung thamgo da ba ko kya tare du dia si 4 le jare 3 4 tisina di 7 tare mathang 3 tare ko smain ta ga da ba adu ki tarak pon 17 tising da wali ko 17 tising da kya tara 4 7 after 11 7 1 after 8 8 to the 1 after the 9 391 tare basi a gi bilu phangi ko number ani du manung da ma phang hore b bilu photo ke de ke tare b photo ke di a ga si gi athung ma 1 gi pu inarani a into 1 plus are me kana no sida mathang le mi da c le me c tising tare adu di a di kya no 391 1 gi pu inadi 391 da ni c di kana no mathang sida 34 adu 40 sila kya tare 1 ga 4 ga di 5 9 ga 3 ga di 12 adu 3 da 1 ke to boda after 4 to 5 b ju phange a ju phange ko number ani to phanga ba je ko eno holi mong ji khangau ro ko me adu de ke do tare number ani mo phange adu ke do tare angka ja number ani du tina phone na to moi hangi ja number ani du kana kana a na 391 lai re b na kya 425 lai re number ani tina fold do ne ba 5 1 ga di kya tare 6 9 ga 2 ga di 11 3 4 7 8 1 6 tare answer do ado answer do sida option number c gi 8 1 6 tare मैम अंकजी लुब्रा लाइब्रा ये नबगी पंबई सिनरगांदा आइसे पुथोपगी मेथड अमा लै हारिबा मेथड तुदा को बेस तौर हंगबो क्वेश्चन ने अदो अंकजी इराय लाई देबो सांगल लेबो दुम को यादै को से युमदा जो वीडियो से येंगो खितंग अखोइना लौसिन मंगम बो वाट यावरगा सु को यारे को मैम से यारबो अदो अखोय हजि कनो तौरके आइसे पुथोबे मतंग सिदा मखाता नाम तौरके फरे मैम आइसे पुथोपजि थाइना की डिवीजन मेथड तो जो हजि अखोयना खंजिनदबे यादे हारे खंगगसु मदुदा क्वेश्चन हंगे इबो को याम लुना अदुना हजि की क्वेश्चन टाइप तुनि हंगिजे अदु खंजिलोरो अदुगा आइसे पुथोपगी मखाताबा अराइबा मेथड खरगा तौसे
yengji ko I save of 12 and 15 मैम 12 अमसुंग 15 की मेथ I save से पुतो सी I नो जी तौदी मेथड से डिवीजन मेथड को को सॉरी रिमाइंडर डिफरेंस मेथड को I ना अकोई ना सेम मेथ शॉर्टकट मेथड को सिना हाना स्कूल दा अकोई तमक पनते लाइक तसु फंगोय को सी अकोई ना सागत प कांसेप्ट ने शॉर्टकट मेथड ने डिफरेंस मेथड है बजी मता के युजी I save पुतो पद डिफरेंस मेथड सिनरा कमाय पुतो यागे जे तो का फिटिंग के ऐसे पुतो सेबा तो का फिटिंग ऐसे पुतो के तो का फिटिंग की डिफरेंस क्या नो खेना बदम थारो मावानी खादुना ब फोल्जी क्या ता 15 को तो का जी 3 ता दो 3 तारे अदु तादे अकोई कई न तौदिसे माबानी की डिफरेंस ओरिबे 3 सिना पिरामिड नंबर अनिमक्सी येन याब्रे 12 सी येन याब्रा यारे 15 जी येन याब्रा यारे अदु तादे आईसेफ सिमा अदुम ताजरे को मथा मथा एग्जांपल पिरगे हेना ज्ञान तानाबो तौगे को अमकजु पिगे आईसेफ ऑफ अमा हारकेबो को आईसेफ ऑफ 18 and 24 हारोबा माबानी आईसेफ पुतो केदे होजकी डिफरेंस पालो डिफरेंस क्या नो मैम सिदा डिफरेंस टू डी एन थोनगे को डी आई डबल एफ डिफरेंस टू 6 नत्रा माबानी डिफरेंस 6 ना 18 जु येन बे यारे 24 जु येन बे यारे और तारगदी मतंग सिदा आईसेफ से 6 ना दुम ताजरे डिफरेंस टू आईसेफ अदुम ताने हबने को माबानी मक्सद येन यारम द्रगदी कई दोगदे के हाबदु मसु तालकेबा यान दाब्रा मैम तारी को सिबाउ या दबि को हारकेबा समाय हमदी आईसेफ ऑफ 18 sorry 18 इररोगी को आईसेफ ऑफ 20 and 26 हारो मतंग सिदा माबानी की आईसेफ से डिफरेंस मेथड पाला का डिफरेंस क्या तारे में आप माबानी डिफरेंस 6 ताब्रा 6 ना नंबर अनिमक से याब्रा 20 येन याब्रा यादे 26 येन याब्रा यादरे अदुदी आईसेफ ओइब्रा 6 से आईसेफ ओइब्रा 6 से आईसेफ ओइद्रेबा मतंग सिददी सी मतंग सिददी करी तौने आईसेफ ओइद्रमिना अकोना हजिक डिफरेंस ओरिबा 6 की फैक्टर खाइ चावबो थिरो 6 की फैक्टर का साइ दु कमाइ तौई 6 की फैक्टर तो खाइ चावबो जी 1 के पुरी नरगा तारिबा 6 मा सामंग तो खाइ चावरे नत्रा 6 ने येंबदि यागिद्रे हजिक मथंग द फैक्टर खाइ चावबो जी कनानो 2 3 जा 6 3 नि अदु 3 नो ट्राई तौनेबा 6 की फैक्टर दा 3 दुना ट्राई तौ 3 ने याब्रा 2 जा 20 जा यादे 26 याब्रा यादे 3 ने यादे मथंग फैक्टर कनानो तारिसे 2 मु येंगनी 2 ना ट्राई तौरो 2 ने याब्रा यादे 2 ना सी याब्रा यारे therefore आईसेफ से 2 ने आइने सुमायना असोबुदे होरो मथंग मथंग सुमायना राउंड येंकदबा डिफरेंस में नोइना हाइट्रिंगैदि मतम संगबा मानने को से अखोइदि माइन कैलकुलेशन द तौरकदुइने बसे यान ताहोब्रो ताहोदब्रो सिकदा ताहोबि को डिफरेंस तुना अनिमक तो पिरामिड नंबर सिंगु येन यारगदि आईसेफ मान ओइनि हेबनि याद्रगदि मागी फैक्टर मथंग मथंग तौगनि हेबनि दा 6 की फाइ चाउ फैक्टर जी 6 मसामंगनि मथंग दि कना ओइनि हेबदि 2 गु पुरिनर तारि बस 3 सिना मथंग मथंग द 3 गु पुरिनर तारि ब 2 सिना मथंग मथंग द 6 गु पुरिनर तारि 1 दिना फाइ पिको फैक्टर समायना मथंग तंग तौगनि बा यान देखो ऐसा और सिगिसु डिफरेंस मेथड के सिदा मसिंग आई कनो तौगेबको अहुम सुरमबगिना कमाय तौगदगी तो नैना सेबा से आईसेफ ऑफ 12 18 and 72 है मकोय अहुम सिदा मसिंग अहुम सुरमे आईसेफ पुथुके दे होजिकी डिफरेंस मेथड पांगी सी डिफरेंस क्या नो सी डिफरेंस क्या लाइनी 6 सी एनी की डिफरेंस अमा लेरोइद्रा सी एनी की डिफरेंस अमा लेनी को लेब्रा डिफरेंस अहुम सुरे को डिफरेंस मायाम जी मनुंग द ख्वाइदगी पिकपदु कनानो सिदा ख्वाइ पि ओइद्रो डिफरेंस अहुम फंगनेबा डिफरेंस सी एनी की डिफरेंस द ख्वाइ पि ओइद्रो तो को 18 गज ख्वाइ नकनबा नंबर अनि नि नंबर अनि नकनबा याम नकनरगनि माबानी डिफरेंस पि एनी को सुमाइन डिफरेंस अपि पथियो क्या देखो सा डिफरेंस अपि पथिरो डिफरेंस अपि पथि 6 नि अदु 6 ना हारिबा नंबर अहुम दो नसाइ दु कना ने 12 ने 18 ने 72 ने अहुम येन याब्रे याब्रा यारे यारे और तादिसि आईसेफ तारे यारबा यारम दबगी सु तौसेबा
I save of sumai haramadi I save of 12 ko 18 and sumai harasine 70 haramese a difference put is 6 kya tarani sia the difference quite big put is 6 no erani adu 6 na 12 c en bai 18 g en bai 70 d en bai ade aduna I save error mathang the 6 ki factor the quite saw body kanano 6 factor the quite saw body 1 ga 6 ka 6 later mathang the kanano 2 ga 3 ga puina 3 tare 3 ni check tok tare 3 ni enya bra sia yare 18 ni enya bra yare 70 da di enya bra 3 ni enya bra yade au tar ga di mazo mo factor oi roi mathang the 2 lo tare na ha mathang the 2 lo ra 2 lo kan da di 2 na enya bra sia 12 sia 18 jare 70 jare aduna therefore I save 2 ko akoi di khar khul oi re ko khar khul oi re hadi chung use toro toro her kani si method yam kana bla kani ko heng question para kanda aina taiba method sing je sinan noi kyam laksar ke hadu heng question pai kanda ko heng coaching chatta ba satra myam yaw ni ko I sip sem bu coaching chatta ran khalakani moina di ko coaching chapa chatta ba je asat pa yam thin laksar ni ko jikan di ma mari manga ga je yam belu le ma amai belu yam le ra bani sidai oja ma yawraga oja gi mating dagi speed kara hingat pa madu dagi question ma yam de kare hena to ho ba he ba se heng thawak khan ma de yam thin laksar ka dong ni competition tap oi ra bani no ko sini difference method na se puthok pa yare ko ade mathang the prime number yawra ma gi su ko smaller number method ha ba su lai samana smaller number method hai na ko suppose masing khar I save putho hai me ba I save of 8 72 and 90 hai me ba sidadi difference putho ro no quite people numbers am yaw re dana sa masing people yam difference le ba people yaw re quite people si hana pa yo ba a people esina atopa number ani jen yaw re mo 72 di yen yai 90 di yen yadre ata di 8 ki factor do quite saw ba ji kana no 8 masamak sini 1 into 8 8 masamak sini mathang di kana no 2 into 4 4 sini natra adudi mathang di loy rest da 8 ki factor ji mari the leite 4 4 yengani mathang do ko 4 na si yen yabra yai sidi 90 di yen yabra ya de mathang di kana tare 2 lo ro yengani 2 na 72 ji yen yare 90 ji yen yare maram di animak tuma so ni na adudi I save ji matang ji da 2 oirani smart 5 people number yor madine difference puthok sana le sigi difference kya tha ge adum 8 ta dum ta ja le si ju ko difference puthok be da ka oi da people da dum hawru si ai ko मैम क्या था ब्रा हाँ ऐसे पुतो पैसे क्या था ब्रा इंजी को जासान ऐन सीनरी मेथड सिंग अमम तो नहीं यंग वो खुन युमदा मेथड मैं आम तक सिले नुए ना गावरे है नहीं बुको युमदी यंगो ना साना तुम तब तुम लोक्सिन बता मो बसुम खुलोई रखा नहीं बुको है यंग नहीं आम तीन लाख सब ने ऐसे पुतो को इसम सम नंगा का मशीन साहल मदा अंको होट पर लूब याव ने बुको यंग याम काना बमंग है को ऐसे by factor method yang gì có cái nó mai gì I save of 24 72 and 108 masing hom gì I save put ho hai ba ai nuôi cái nó mai gì nga sai cái I save cái concept tu cái lạc tu ni ko I save cái concept na kari hai gi me I save ai badi 24 72 108 makoi jibu yen be aba makoi jibu yen be khai saw masing ni ko ngasai ko ni kari tawgi I save puthok matam da 24 gi factor puthuani ama da factor puthuani 72 gi factor 108 gi factor puthuani madu minong da common noi ba lawtu natra adu khai saw bom thidui natra I save puthok da tawdu sia adu taraga da ina haningi ji kaino makoi gi I save oi dui sida
आइसेप ओइदोरिबा नंबर अदो 24 की फैक्टर मैम मरक्ता अमदी सो यौरम दोरबने हा 24 की फैक्टर नतबदा आइसेप ओइबा यारोये मरमनि मखोय ओमजिदगी कमन ओइबा लौरकदुइनि सी कौबा मे यावरि सी कमन ओइबा लौदुइनेबा सिदा आइसेप ओइदुइ मसिंगजे कइनेबा मखोय 24 ने 72 ने 108 ने पिरमिबा नंबर ओमजिगी फैक्टर मैम मरक्ता कमन ओइबा नंबर दु ख्वाइ सावबा लौरकपनेबा कमन ओइबादी अहुमक्ति यावबो ओइदुइनेबा अदुना ताकपदी आइसेप से 24 की फैक्टर मैम मरक्तुदगी अमदी ओइदोरबने नत्रे हरगना 72 की फैक्टर मैम मरक्ते अमदी ओइदोरबने नत्रे हरगना 108 की फैक्टर मैम मरक्ते अमदी ओइदोरे हाबसि खंगोबा अदुदि अखोन पुलप होतबिद 24 फैक्टर थुगाइरो मसिंग मैम जिमनुंग अमेक्ता लो 24 की लौगेरा 72 लौगेरा तो 24 दी लौरसेबा 24 फैक्टर द ख्वाइ सावबदी कनानो मा मसामकने अदु हारिबा 24 सिना अतै नंबर सि लुयन याब्रा 24 है नंबर सिना 24 फैक्टर ख्वाइ सावबदी 24 नि 24 सिना 24 मसामक्सी येन याब्रा याय 72 येन याब्रा याय 108 येन याब्रा याद्रे अतादी 24 की फैक्टर दा मथंग खनानो 2 12 24 फैक्टर ख्वाइ सावब 12 नत्रा 12 तुना 24 मसा यारे 72 यारे 108 याब्रा यारे 12 9 जा 108 अता 12 सिना इसेप तारे सुमाइन तौरुसी है जा जानेबा आइसेप त तौरी यारी पोसे कॉन्सेप्ट तैने बसी मैम सो नोना द मेथड ने कईगनो सी कानाबगी मरम दे हरके को सी कानाबई मतांग दे नोय क्वेश्चन नम खुदक त पीगे क्वेश्चन दु पीद्रगदि नोय कानाबदि खंगोई दोरे को क्वेश्चन दो आई लारी अम त को सेकेंड अम आई लारी की तो यिंगजिको मैम को आई क्वेश्चन नंबर लोखट के करिगिनो आइना सी मैम ताइजी कइगिनो हाय तारगदि क्वेश्चन हंगे इबसिदा को एसएससी जी 2021 हंबो क्वेश्चन नंबर पागे को अदु पारंगा नु ने ज्ञान थानी क्वेश्चन जिसिनी I shape of 552 759 8 and 8 to 8 is x never. Then x lies between x no lazy karam number singi marakta laiba number oidunu option number A 65 and 70. Option number B 60 and 65. Option number C 55 and 60. Option number D 70 and 75. Yami ko kari habano moy masing ahum pirame ko makoy masing ahum jigi I shape tu kya no x ne ado I shape puthok leirani makoy ahum jigi I shape puthok pose to matam sangduini ko yena leiradi 552 na smai yen leiradi ha sigi akoy gi division thaina ko ni tamako method tawle kuin changoi dro sangane ba adumai holeradi angka ji matam sangane aina ngasai takiba method mayam do sinaraga si SSGD 2021 question yam phajaba question type ni ko se adu kamai hotkani hataragadi aina makoy omjigi isep x ni hare makoy omjigi isep ke dongni isep puto puto ngasai difference method leidana natre hagasu piramiba number sidegi ame hekta thugayo ko ai 8 to 8 thugairage 8 to 8 thugairo buko 8 to 8 aina smai tham yabre 8 to 8 maning de kanan lay 8 to 8 have number si 28 na loidra last की 2 digits si 4 ni yan yaba masing natro sia last की 2 digit number si 4 ni yan yara gadi pyramid number to 4 ni yan yara ne 4 na thuga yare ko 4 na thuga yara di kya legi 4 na thuga yara di yam thuna tawsi ko speed tan yaba ni ko
2 mari nipan sono mari ta 207 lai ade 207 ji 9 na yen yai ko 9 na thugaro amaram di 207 ji 9 na thugai ya habe maram di keno 9 yen yai habe ni 9 habe di maram di 9 yen yai khangi maram di keno magi digit sing ji tisna uba 7 ne 0 ne 2 ne tisna bada 9 tai adu di 9 yen yara ne ba adu ni da 9 la di 9 2 18 2 lemi do 7 27 23 tare adu di aina nga sai kari hai makoi om jigi aisep puthokpa matamda oigiduri ba aisep to makoi om jigi 8 to 8 ki factor me amarak to yauro dawni natriaga 759 factor me amarak to yaw yadi habane ba aisep to makoi om gi factor ji common oibo oram duini no ko adu 8 to 8 yaw factor me amarak to amana aisep oibi ya duini ba ko aisep to kana ne ngase adu di sidese sumai sadu yabro 4 ji aina 2 into 2 4 ji dagi 2 ma yawri dra yawri ko adu 9 ji 3 ma yawri dra 9 dagi 9 ji aina sumai thoga yarge ko 9 ni mo ta 3 ni lai ko 3 ki si puina di kya tara 3 ki si puina di 69 tara ba adu 8 to 8 ki factor me amar ta 69 ko bom yawre ko achina adu mansa ore madau ne ma adu 69 jina x to 69 ore mani habadi sin aisep ore ne habani da guess to ni ko khona to ri se answer je direct hot tabi da ore mani habe maram di 69 je moine pyramid variance manung di yawe ba 69 je kara yawre sidi yawdre sidi yawre 65 70 mar le option number is the answer sumju sumong ngane ba si aina maksi aina sidai sida mak a to a se a to a se sumaina puri ne bai mong da thamaga factor ne haiba jin no gyan dabra yom ko 6 aina sumaina 1 into 6 puri ne ga se ni puri na 6 ta dro ata the 1 ju 6 to 6 ki factor sing ni dana 2 ne 3 ne 4 ne mo hum puri ne kya ta yam tharo 24 ta dro mo ko hum puri ne ga 24 ta adu ta di 4 na ju 24 ji yen yai 3 na ju 24 ji yen yai 2 na ju 24 yen yai adu ta di pyramid number si mo ni yen yara mina makoi ahum ji 24 gi factor ngak ta ne ba 24 na moi ji factor ngak ta ko ra ne ba 24 factor ne 24 na moi ji factor ne hai dui ne ba acha ata di 2 ne 3 ne 69 ne makoi puri na ba da 8 to 8 tai ha ne ba ko ata di 2 ju 8 28 pu yen yai 3 ju 8 28 pu yen be ai 69 ju 8 28 pu yen be adu di 8 28 ki factor ngak ta ne ba 69 ju 3 ju 2 ju ko adu ni nga sai ni kari hai ai sep oi dui masing du 828 ki factor me amarak ti yaw ga dong ni hai ri ba ko ata di 828 ki factor me amarak sa amane hek to ning na oi yai habadi na te ko 828 ki factor me amarak to amana di factor ai sep oi duro ba ne ba to boda bu hai ri ai sep to moi ne pirmi ba option manung jigi manung di yaw du ya de ba suppose 50 ne kaisu ai sep oi ba yaroi ba maram di sida 50 yaw de sida 50 si marak to 50 lei ngam bro simarak to 50 lei ngam bro simarak to 50 lei ngam bro hadi option mari jine pidis answer ne ko answer ji manung da sanma boundary manung ji sanma madi oi gedo number 69 ne habani somai hot ne ba natre haraga nan another method amada difference method palo so yang sai ta ke ba difference method to kamain holi naknaba number ani du karana no 759 ga 8 to 8 ka adi ki difference puto kya ta then 60 41 49 16 difference 69 tai mabani difference 69 tai ba har difference 69 na mo hom yen nya bre so yen nya ramani 759 yen nya ramani a to s so yen nya ramani adu sina da mai sep ta zari check to ro yeng ob ne taram ne nayum de yeng jo si thabuk si di ko yan da bai sa natre yang koire ga hola ma ga su ya kamain hotu yang koire hola si muta ki ko yang koire hola ga na ma koi hom gi aisep koire hot pi do thaina ko na division method pa la adu su ya adu matam sang ne ha wani da 552 si ga 759 je yelo 1 chalani 552 chalani ko adu di kya tare 70207 sina mak sidi yela ni 552 da adu di ani saladi ani te tamni adu kya tare nipan ani 3 sidi 54 adu 1 130 asila kana mi antare 207 num yelo
138 1 जा चलनी 138 क्या तारे 9 ले रहे 69 अरे तारे पे 169 138 ये लो क्या तारे अनि से यार मनी रिमाइंडर 0 तारे से एक्सेप्ट तारा द्रा अतोपा नंबर हम वाली 8 to 80 एंगदा 8 to 8 हम ये लो 69 से ये लो 69 1 जा 69 3 ले में 138 तारे अदु 69 2 जा 138 ताद्रो एक्सेप्ट जे तुम समाय पुथोक लेदी मतम संगे बको अदुना आइना होजि होली बदुमाइना सलाउना तौबे याय हाबनिदा यान तारिको से चुम्मी को आइना होली मेथड शॉर्टकट मेथड तो पालो हेना ज्ञान थाना बा सिग समाना क्वेश्चन याम तोइन हंगी अमगा उम पीगे बको वीडियो रिकॉर्ड तौरी बिनी वीडियो तो दम येउ को मगा हाइगे क्वेश्चन अमगा I save of 341 434 and 620 is x. X lies between x na lay duji karam nama marta no haire buka. Option number A da 40 and the 45 hairi. Option number B da 25 and the 30 haire. Option number C da 30 and the 35 haire. Option number D da 35 and 40 haire. Smile lady. Adudi hojiki method the answer kana tani. Mayam ji marok to quite thugai nungai bade. 0 ni yaw 0 yaw basi adum kanu yen ya dawni. 62 620 habis di 10 yen thodi 62 into 10 lani. Natra. Adu tare bis the moy marok yaw yaw de 62 jum 31 into 2 hai nyar mani. Natra. Adudi Shumna tia later. See the 31 yabra, muy marks the boundary, 31 yabra, 31 kai yabra. See the opera 31 ja. 31 and Santa option number C taramane. Two drainers holy dog. Hana a could be the tower of Yang Zeva. A could be the tower sick of 341 Natrasa. 341 colony. 341 Jena 434 the yellow. Adudi 341. 3 tare 93 tare 90 is 341 nam yellow kya thunya home salani home mapal kun tare kya tare 2 le re pari to kuno ngani 2 tare nipan taruk le re 62 na 93 de yellow 62 1 62 adu di 31 da 31 62 tare di 31 2 62 31 is the memory number canano 620 the mientare 31 2 62 0 11 0 sumdra dum summa leba po neba aina tawri po se angka ji summa ga lera bani aina shortcut seme ba shortcut se aina puthoi ba shortcut ni adu proof lera ba po neba ko ngasai concept tu dagi neba ko na sagalaga angka ji shortcut sare ina duna aina haning badi masing ahum piram basi manung da khwaidi thugai nungai ba aina thire is kai gino matam da 0 yaw ba habas di 10 yen yare dana 10 into 62 haina sadok yadro hani film kai di dana 62 ji 31 into 2 hain sadok yare adu di by factor ji 620 factor me amarak 31 yawre 2 yawre 10 yawre 10 di accept obi yaro marab di sigi moino pyramid option ji manung leitra di accept obi yaro dongni marab di moino accept ji manung ji moi mari ji manung da ama noini habni na moi mari ji ma boundary manung da leiba option haitaraga di 31 ji ni 31 ji marak leira dun si answer taramani guess to bone ba ko guess to wadi khambro akore sumamani na haiba de ta sumam badune ba pramana ma pirakya ka amada ne meeting taweba meeting to risida nupa purit asang bali pa nupa amana wangange aduga mi mayam ama mana ngang wadu tari adu wadu tari ba mi du de da moina tupi ji Indian National Congress ki tupi upeba ANC ki ko adu tomba ko bana magi mayamba ma thibala eba magi mayamba du di BJP ki tumbi upachaki bu ko thaman yobodu adu di wangang mi du ma leire mayam phamaga tari mayam tu ANC ki tupi loin upi mi ama khakti BJP tupi upaga marak ta phama meba mana yam lab ni ngaga mai mayam du thiba matam da ngasai BJP tupi upadu mai mayam ni haiba matam da soidun summa dawni maram di BJP tupi upa mi ama khak oi beineba ya da bhaisa adumana summa mani na guess to budu sum duine ba ko
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯝꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯒꯦꯁ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯁꯥꯔꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯁꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯆꯨꯝꯃꯅꯤꯅ ꯒꯦꯁ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯒꯦꯁꯤꯡ ꯃꯦꯊꯠ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒ ꯅꯩꯅꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯒ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯅꯩꯅꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯐ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯍꯣꯠꯂꯨꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ 767 767 1003 2773 ꯁꯦ x ꯅꯦꯕꯀꯣ x ꯀꯅꯥꯏ ꯃꯔꯛ ꯂꯩꯒꯤ 60ꯒ 65ꯒ bꯗꯅ 55ꯒ 60ꯒ ꯑꯩ ꯅꯟ ꯃꯦꯊꯗ ꯄꯤꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ PDF ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯗꯩꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯁꯦꯞꯀꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯆꯧ dꯗꯅ ꯀꯅꯥ 50 and 55 ꯀꯅꯥꯏ ꯃꯔꯛ ꯂꯩꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯣꯕ ꯀꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯃꯦꯊꯗ ꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯃꯦꯊꯗ ꯄꯥꯜꯂꯗꯤ 900 200 ꯑꯁꯤꯒꯤ 70 ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ 33 ꯑꯗꯨꯗꯤ 236 ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯗꯤ 4 ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ 3 5 10 ꯇꯔꯨꯛ 3 9 59 ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤ 59 ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ B ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ